Достор, мына продукттарын тартып коёкчу бүгүн. Картошка, сабиз, пияз, капуста, перец, алма баары канчадан болуп калды экен сурап кетейикчи бир жолу. Канчадан экен картошкалар? 28'den beri отам. 28. Мешогу мененби? Мешогу менен 28. Картошка. Пияз канча? 15. 15. Мешогу менен канча болуп калат? Тоже 15. Жакшы. Bu almalar 25 kilogram. Bu ne kanday sort? Rashida. Rashida деген sort ekan 25 so'mdan. Bu 35 so'm. Bu qaysi sort? Privasxod. Yaxshi. Privasxod 35 qimmatroq ekan. Tak. Soyuz qancha ekan soyuz? Soyuz 15 so'm, 20 so'm. 15 20. Жақсы. Пияз, сабиз, картошка сұралды. Nerede maydı sұрақшы. 650 var bu lan. 5 litre. Ha, litrovkalar kança? 150. Semiçka may da bu lan. Semiçka may. Жақсы. Так, bu almalar. Sarı alma 40 so'm, kök alma 35 so'm. Bu 45 so'm. Mandarin qancha ekan mandarin? Baka? Kitayskiy 200 ha? Mелкий. Ha bularcha? 150. Turetskiy 90. Pakistan 90, Turetskiy 150. Bu 200. Ha bananchi banan. 130, 140, 130. Banan 130, 140. Anarcha anar. Anar 100'den. Anar 100'den ha? Жақсы мына. Anar. Anar 100'den. Kartoşka qancha ekan sizde? 30. Arka жақта 28 болады. 3 kilogram 100 so'm alma. Так, bu yoqda mёд turadi, mёд. Bal. Kilogram qancha bo'lib qoladi bular? 400. Kilogram 400. Bu чистый или aralashgan сахар? Не понял. Сахар смешанный или чистый мёд? Чистый мед. Чистый, да? Мына таза мёд дейді. Не понял деп. Біздің Қырғызстанда қырғызша білбейді бұлар да. Так, натуральное, хлопковое. Пақтан май екен а бұлар? Бұлар қаншадан осында? 700. 700. Бұл қанша литр шығып қалады? 5 литр, а? 5 литр пақтан май 700 сом. Жақсы. Күрішчі. Алаңға 75. Бұл қанша? 0,9 дейді. О, лазер 100 сом. Бұл 70, баткен 80, сечка 40 сом. Жақсы. Шындай бағалар. Бұл көк алма 25 сом. Бадыраң 100 сом екен, огурцы 100 сом. Огурцы бұл да 100 сом, а? Помидорчик бұл да 100 сом екен. Капуста қанша капуста? 45 сом. Жақсы, көкбәсші? 25. 25. Жақсы. Дағын мен сұравадық. Редиска бар екен. Қызылша. Бұл капуста қанша? 60. Ашқауықшы? 20. Ашқауық 20 сом. Мына мандарин onlar. Барын сұрадық. Яқтан нелер бар екен. Өзгөчө. Бұл қызыл картошка 32 сом екен, а? Килограмм. Килограмм 35. 35'ten mi? Setkası 32'den, ha? Kızıl eкен, başka eкен, ha? Bazar alamı. Tak, жаңғақ бар екен мықа. O yakta жаңғақ. Жаңғақ қанша екен бұл? 200. Kilogram 200, ha? Жақсы. Kilogram 200.
Союздун үст сорты бар экен. Бул сарысы канча бул? 20 сом. Булчу кызыл. 10 сом. Бул да 10 10 сом. сом, 10 сом, 10 сом. 10 сом, 10 сом. Редиска 10 сом, а? Чеснокчу? Чеснок 180. 180 сом чеснок. О, 250 мешок кормовой дейт. Союз. Где-то 50 килограмм чыкпат. Капуста 10 сом, 30 сом, 15 сом. Эки түрү бар экен. Так, ашкабак. Ашкабактын килограммы канча? 20 сом килограмм. Жей турган, малга бере турган кормовой түрлөрү болот ашкабактын. Аяка этти кирип сурайыкчы, этти канчадан? Бүгүн эти канча болуп калды экен. Сиздер только лайкты басыңыздар. Подписка бөлүмүнө кирип каттап каналга поддержка алып кетиңиздер достор. Так, бакта балыктар. Балыктар канчадан? А, По 200 килограмм. Да. килограмм 200. А, булчу мына? Судак. Судак? Канча килограмм? Судак так по 220. 220. Мунун, мына кайсы сорт? Костолом. Костолом? А булчу мына? Это змей голова. Змей голова. Бул канча килограмм? Килограмм по 220. 220дан. Айс каналы. Базар аламы деген. Так. Бул килограмм канча мунун? 200 да. 200. Жакшы. Этке кирейикчи, этке. Достор, этке кирдик. Сокулук мал базарындабыз. Сокулук. Мынакта жүрөктөрдөн баштайык. Бул тил канча экен, тил? Жүрөкчү? 250-300. Так, букан эти, удун эти бөлүнөт. Разный. Не экен мыке? Эже. Канчадан? 430-440 койдун эти. Не экен бул? Койду кубай. Канчадан? 430-450. 430-450 койдун эти. О, не эти салмаспычы? Саса деп калдым го. Канчадан булар? 450. Уйдун эти букабы кандай? Жаш сорпок 450 экен. Чүйдө бизде ушундай болуп атат баалар. Не эти? Я. Не эти? Айырма кайсы саат денет. Мага керек болуп атат да. Уйдуку же букабы кандай? Канчадан? Иши канча денет. Айырмасы канчада айтпай койду го. Так, чучук, жакта бар экен. Бияқта эми чочконун эти бияк тартып эле коюп. Жаман көрөт го тартсак. Достор, видео аяктайбыз. Видеого только лайк басыңыздар.